kay boy. Yeah, na mamalit. Interviewon, basta na mamalit. One. Kamu ka, ay! Kalibi! Okay. Ito. Ito na ba ni? Ito. Kaya pag napilitan yung backboard yung katang katrick nga, kanba, ispanbaw. 4,000! Ang sa boss. 5,000! Okay. 1,000? 1,000? 2,000? 3,000? Plus 4,000? Take 1. 7,000! Congratulations! Diba? Good. Ay, siguro na. Oh, okay. 1,000? 1,000? 2,000? 3,000? 4,000? 5,000 pesos! Congratulations! O kung sa kasabihin ha, magic na lang po. 1 million? 1 Million? Asa ko? 3 million equals 3,000. Asa ko? Oh, what?